kuko nk'abagenzi nabo bose bategetswe kuvyakira nabi kubera yuko twahora dusangira ibintu vyinshi yego abo bantu vyaratuma bavyakira nabi kuko twaranwa inzoga ariko urumva aho hantu twahurira mu kabare tuza kunywa inzoga bategetswe kuvyakira nabi kandi n'abavyeyi nabonye ntivyashobora kubagwa neza kubera yuko abenshi baribaza yuko nyene wandi umusazi kubera ivyo bintu nabo vyababeraga bishasha yego zabera bishasha bituma rero nabo batavyakira neza bakibaza yuko umuntu ntoba nkomeye neza mu mutwe ariko rero ubonye n'Imana ishimwe abenshi bo kuri umusozi wa Musagara turema barabona yuko butari ubugwayi ahubwo yuko ari vyanditswe vyera. Amen amen. Ico gihe ntitwagumye twicaye aho gusa duterana ku isabato ariko twarafashe umwanya turaja mu mihana urugo ku rundi tuza turababwira ukuri ku isabato tubabwira urukundo rw'Imana uko ibintu vyoba vyarahinduwe n'ukuntu ubunye bisanzwe bimeze hama niho rero ivyo rero twarabikoze hahavura haba amavuna canke ivuga butumwa kuri uwo musozi aho harashobora kuboneka twiringiye yuko muzakomeza umurimo kandi cyatuzanye kuri uyu mutumba no kugira ngo tubashyigikire tubafashe mubone yuko mutari mwenyine ahubwo muri kumwe n'abantu b'Imana ku rwego rw'isi yose umuryango w'Imana muri kumwe kandi barabasabira mu bisi muri zane bose. Abazareba ino video muzayireba bakamushya twaranze kugera kwa 2024 ariko mpera z'umwaka kubifuriza umwaka mushya mwese umwaka mushya muhire uzabere umwaka w'umugisha Imana turushaho kwiruka bashya muri Yesu Kristo ndi kuri uyu musozi mu gihugu cy'Uburundi tumaze iminsi dukurikirana amateraniro ari bahita muri zone ya Gasibe twaje gusura abantu b'Imana babarizwa ku itorero ryo ku musozi witwa Musagara itorero rya Musagara tukaba twishimiye kuba ahantu heza cyane bafite umuco mwiza wo kwakira abashyitsi ni nayo mpamvu twibonye mu rugo rw'umuvandimwe turi kumwe hano araza kutubwira uko hitwa mu buryo bw'umwihariko ariko dushimye Imana cyane ku bwabo adufitiye ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yamukoreye mu gihe cyashize kandi nzi yuko bizakomeza abantu b'Imana. Inkuru y'uyu musore no yatumye tumenya aha hantu tumaze kubyumva maze turatega turaza duturutse kure nuko tuza kumva iby'Imana yakoreye ubwoko bwayo kandi tuzi yuko abazabyumva bose bizabafasha bakabasha kumenya yuko Imana iri gukora umurimo wayo nkuko yakoze mu gihe cyashize n'uyu munsi iracyakora. Imana yacu ishimwe turakwakiriye. Yego murakoze. Ntabwo nzi niba ari twe tukwakira ngo tukwakiriye kuri iyi kamera y'umucyo w'isabato ariko kandi twishimiye ko mutwakiriye namwe muri uru rugo kuri uyu musozi w'Imatana. Yego ushobora kubanza gusuhuza abadukurikiye. Yego turabaramukije abariko barumva aya majwi yacu. Yego hamwe n'abagize iyi groupe mucyo w'isabato. Yego dasaba uhoraho Imana kugira ngo abahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yuko tugira icyo dutangira kindi banzu dusengere maze dukomeze. Twicishe bugufi mu mitima dusenge. Amen. Uragororoka Mana ugira neza bukira bugaca izina ryawe Yehova nirahagucubahira. Amen. Tugushimiye kwa waratwemeye mu ndaza ba mama maze tukakura tukavuka ukaduha ivyo kurya tukarera tukaturera tugakura tukatugeze ubu ngubu izina ryawe nirahagucubahira. Amen. None mukama mwiza
nuko rero dutanguye kino kiganiro na n'umuvandimwe turi kumwe ne turasaba kugira ngo uze kubana nacu mu byo tukuvuga byose twoye kugucumurako kandi mukaba mwiza ukirongore kandi ugire neza abari twumva bose hamwe n'abari kuri uno musozi twese dushishikare guhezagirwa nawe utugirira neza nivyo twisabiye kubw'izina ryawe ryera Yesu rigororoka. Amen. Urakoze cyane. Abantu rero badukurikiye bafite amatsiko yo kumenya ubuhamya bwawe, reka mbere na mbere utubwire amazina yanyu, utubwire n'aka gace cyangwa se iki kirere turimo uko hitwa. Ego nkuko mwatanguye mu bivuga province turimwo ni ya Bururi. Yego. Intara ni komine ya komine ya Matana. Umusozi cyangwa umutumba ni Gitanga. Yego. Ego ntuze nayo Korine ni Musagara. Ego nanje rero nkaba nitwa Harelimana Egide. Yego. Ego ayo niyo mazina yanjye ubu tuvugana ndubatse. Yego. Mfise n'umugore umwe. Yego. Ariko nta kana turaronka. Haracyari kare, mfise amakuru ko ubukwe bwabaye vuba. Ego. Kandi Imana izabafasha nkuko yadufashije tukabaho, izabaha kororoka. Imana izabikore mu izina rya Yesu. Amen. Rero twishimiye kumva ubuhamya bwanyu bwatugezeho iyo ngiyo kure, binyuze mu nzira ndende, ariko Imana yatubwiye amakuru yawe. Ubuhamya twifuje kubufatira hano mu rugo kubera ko uru rugo rufite amateka kuri uyu musozi. Nkuko tubimenyereye turi ku mucyo w'isabato. Umucyo w'isabato wageze kuri uyu mutumba wa Musagara binyuze muri uyu mugabo Egide. Araza kubidusobanura neza. Egide, twumvise ko ukiri umusore kuko urongoye vuba. Ego. Ari we muntu wabaye umudivanisi umunsi wa karindwi kuri uyu musozi. Ego. Byagenze gute? Ubutumwa bwakugezeho ryari? Bwakugezeho hehe? Tubarire. Ahanini ndavuga cyane kugira ngo ahanini ubutumwa bushike ku musozi wa Musagara. Ahanini ni kuri radio Agakiza. Yego. Iyo ni radio y'abadiventiste b'umunsi w'indwi ikorera ngaha mu Burundi. Yego. Yo kabisa yarakoze ibintu bishoboka cyane kugira ngo ubutumwa bw'abadiventiste nabwo bushobore gushika ku musozi wa Musagara. Yego. Ubwo bivuze ngo wabaye umudivanisi bikomotse kuri radio. Yego. Hanyuma umaze kumva iyo radio, wumva ukuri abadivanisi bigisha, wumva umucyo w'isabato, wawakiriye ryari? Umucyo w'isabato nawakiriye mu 2018. Yego. Yego niho umucyo washobora kunshikamo. Yego. None se ko umaze kumva radio hano hantu hataba abadivanisi, byagenze bite? Wabatirijwe he? Wasenganaga n'abande? Tubarire. Aho twasengera ni nahantu hitwa muri komine ya Bisoro. Yo komine ya Bisoro iri muri province ya Mwaro. Ego. Aha naho turi turumva turi ku Imatana. Muri komine ya Matana. Ico gihe rero ubwo butumwa maze kumenya nava ngaha mubona turi twerekeza iyo mu Bisoro muri province ya Mwaro. Yego. Birumvikana ni kure kuko hano turi muri province ya Bururi, bigusaba kujya gusengera muri province ya Mwaro ku isabato. Yego. Ubwo wagendaga ku isabato mu gitondo sangapi? Narazinduka cyane. Wagendaga ari ku isabato n'ubundi? Nagenda ku isabato ariko narara niteguye, harara niyoze, byose nagize neza, navyuka ngenda. Yego. Ntabwo byoroshye. Ubwo bisobanuye yuko wabaye umwizera w'iryo torero ry'Imwaro, bwa mbere niho wabatirijwe? Yego niho nabatirijwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Yego. Nuko umaze kubatizwa wakomeje kuhasengera? Yego narakomeje kuhasengera. Mugabo rero nubwo nakomeje kuhasengera sigihe kinini cyane kirekire cyane nahasengeye, narahavuwe ndahindura ndaja gusengera muri Matana, kwikomine ya Matana hariya.
naho nasanze hari urusengero rw'abadivantisite b'umunsi w'indwi. yego. Yego. Noneho uza hafi ho gatoya hegereye umusozi wanyu wa Musagara. Ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye. Birakomeye. None abantu bo ku musozi wa Musagara bumvaga uri umudivantisite bavyakiriye bate? Cyangwa se ababyeyi bawe nibo bafise, ntabwo nabajije icyo kibazo, n'ufise ababyeyi bombi, umuryango wawe abakuri hafi nk'umwana w'umusore bavyakiriye gute? Abenshi barabyakira nabi nyene, kuko nk'abagenzi nabo bose bategetswe kubyakira nabi, kubera yuko twahora dusangira ibintu byinshi. Yego. Abo bantu byaratuma babyakira nabi, kuko twaranywa inzoga, ariko urumva aho hantu twahurira mu kabari tuza kunywa inzoga, bategetswe kubyakira nabi. Kandi n'ababyeyi nabonye ntibyashobora kubagwa neza, kubera yuko abenshi baribaza yuko nyene n'abandi umusazi, kubera ivyo bintu nabo byababeraga bishasha. Yego. Byababera bishasha, bituma rero nabo batavyakira neza, bakibaza yuko umuntu ntaba nkomeye neza mu mutwe. Ariko rero ubu unye n'Imana ishimwe, abenshi bo kuri umusozi wa Musagara vrema barabona yuko butari ubugwayi, ahubwo yuko ari vyanditswe vyera. Amen. Amen. Nuko none hano dufite itorero twaje gusura, ndetse rifite abizera batari bakeya, ndetse uri umukuru w'itorero waryo, n'andi makuru meza. Noneho iri torero kugira ngo rishike ino, ubona abandi bizera muzamufatanya gusenga, byanyuze mu zihe nzira? Inzira byanyuzemwo, harabonetse umumisiyoneri yashoboye kurungikwa na misiyoni ya Bujumbura. Yego. araza hano mu ntara ya Bururi, maze ashika ngaha mu rugo iwacu. Maze amaze gushika ngaha mu rugo iwacu, ico gihe nta rusengero rwari ruhari, nta n'inzu yari ihari. Ariko rero uwo misiyoneri amaze kuza rero, yaramfashije ibintu bikomeye cyane, aranshigikira mu kwizera. Maze rero biratuma nawe abonye umubabaro n'agahinda afise, abonye ahantu hangana uko ikirere kingana uko kitari nk'umudivantiste, akabona n'iwabo abadivantiste basanzwe bariyo, kuko bari benshi, bimutera ubwoba, bituma nawe yikora ku bagenzi hamwe n'abandi, bituma arondera aboza kudufasha ivugabutumwa, kugira ngo havugirwe ubutumwa, abantu benshi bamenye ukuri kw'isabato. Imana ishimwe cyane. Ubwo uwo mugabo ndamuzi, nawe azaduha ubuhamya. Umupiyoniye wageze hano bwa mbere yitwa Celestin, yakoze umurimo ukomeye. Ego. Mwabanje kubana muri babiri. Ego. Amateraniro yo kw'isabato yagendaga gute? Tubarire twumve uko iteraniro ryo kw'isabato ry'abantu babiri byakundaga. Ese abantu ba mbere babiyunze ko kugira ngo mufatanye gusenga byaje gute? Komeza utubwire. Amaze kuza ahantu twateranira hari mu nzu. Yego. Inzu nyene yo kubamwo, kubera nta rusengero twari dufise. Ariko programa twarazikora kujya zisanzwe ziri, kujya nyene bigenda, mugabo turi abantu babiri gusa, tugaririmba indirimbo zo mu gitabo, mbere n'amashikanwa twaranayatanga. Yego. Kandi twaratanga raporo. Muri babiri? Turi babiri gusa. Amashikanwa ubwo ni amaturo. Ego. Baturaga amaturo bagatanga raporo ku misiyoni ari babiri. Ego. Biratangaje. Mukiga ishuri ryo kw'isabato. Ego. Mukaririmba hakagira ubwiriza muri mwebwe. Ni byiza cyane. Ego kabisa. Hanyuma rero abandi bantu baje kumva ubwo butumwa bimeze gute, kugira ngo noneho haboneka abakristo ba mbere bemera umucyo w'isabato mufatanye gusenga? Icyo gihe ntitwagumye twicaye aho gusa duterana ku isabato, ariko twarafashe umwanya
turajya mu mihana urugo ku rundi tuza turababwira ukuri kw'isabato tubabwira urukundo rw'Imana uko ibintu byaba byarahinduwe n'ukuntu ubu nyene bisanzwe bimeze hama niho rero ivyo rero twarabikoze hahavura haba amavuna canke ivugabutumwa kuri uwo musozi naho harashobora kuboneka abiyegurira Imana. Amen. Ubu uri umukuru w'itorero rifite abantu bagana gute? Ego aha kw'iri torero ryacu habonetse abantu hamaze kuba imibatizo ibiri mwayo mavuna harabatijwe abantu bagera ku 17 harahongera harabatizwa n'abandi 17 nyene ababatijwe nabo ariko ico gakane kitaraba harabonetse n'uwundi muntu ashobora kwifatanya nacu ico gakane kitaraba nawe yipfuza yuko twobana kandi mu ishengero ry'Abadventiste ico gihe nawe yarabatijwe arabana nacu ico gakane rero cyaje kuza kidusanga turi batatu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ibyo bintu tubwiye yuko ubutumwa bwabanje kugeraho kuri radio 2018. Ego. Uwo mupiyoniye yageze ino ryari? Umupiyoniye haheze umwaka umwe hari mu kw'icumi na rimwe 2021. Ego. Ni vuba cyane. Oya kubwo ni 2022. 2022. Ego nibwo yageze ino. Niho yagera ino. Ubwo ibyo bitangaza byose byo gukura kw'itorero bibaye muri icyo kiringo cy'umwaka umwe gusa. Ego. Imana ishimwe mwakoze umurimo utangaje cyane. Ego. Nge rero maze iminsi no nshuti bakundwa bo ku mucyo w'isabato biratangaje cyane. Hari abantu basonze uyu mucyo w'Imana ariko kandi umucyo w'Imana ntabwo wabagezeho. Iyo bawumvise bawakirana ubwuzu cyane. Bafite umuco mwiza wo kwakira abashyitsi wundi warangaga abakurambere bacu ba Aburahamu na ba Loti. Ndetse igitangaza cyankoze ku mutima cyane n'uyu munsi ahantu ndara ntabwo ari mu rugo rw'Abadventiste n'Abapentekote ariko barishimye batwakirana ubwuzu. Ni ibintu bitangaje cyane. Imana ishimwe rero kuri gukoresha abantu bayo ibitangaza. Turi mu amavuna ari gukorwa n'umuvandimwe Nkundimana Ismael akutomoka mu yindi ntara ya kure cyane yegereye umupaka w'u Rwanda hariya Rusizi mu Kibitoke niho hari ganje itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Pastor yatubwiye ibintu bikomeye cyane mwarabyumvise mu mavideo yabanje yuko iri torero mu Rwanda ho mu Burundi hose harimo abantu bake cyane batageze ku 200 cyangwa se barengaho gatoya. Iyi ntara ya Bururi ho amatoro menshi yavuze ko hariho abantu babiri ahantu hari benshi cyane ubanza ari hano nubwo ari ryo rishinzwe vuba ariko ho hagaragaje gukura mu buryo bwihuse cyane. Imana yarabikoze. Hari aho hari ababiri hari 14 hari umurimo utangaje cyane. Dushimye Imana ku bwanyu rero ibintu yakoze kandi twizeye yuko Imana izakomeza kubashyigikira kandi ubwo umwuka n'umugeni bamagara bati ngwino baranabwira uwumva wese nawe ngo nagende abwire n'abandi ngo ngwino. Twiringiye yuko muzakomeza umurimo kandi cyatuzanye kuri uyu mutumba no kugira ngo tubashyigikire tubafashe mubone yuko mutari mwenyine ahubwo muri kumwe n'abantu b'Imana ku rwego rw'isi yose. Umuryango w'Imana muri kumwe kandi barabasabira bumvise inkuru zanyu bose. Amen. Ntabwo twasozanya kuko ndashaka kwakira umubyeyi wawe kugira ngo nawe atubarire ukuntu yabashije gutunga umwana umeze gutyo bavuga yuko arwaye mu mutwe hanyuma hakaza n'undi muntu uturutse kure cyane batamenyeranye ariko akamutunga mu rugo rwe kugeza ubwo ishengero rishinzwe araza kuduhamya mu buryo bw'umwihariko. Ariko ndagira ngo nsimbuke waje gushyingirwa ibyo byose byabaye ukiri umusore nyumuza gukora ubukwe wabukoze ryari? Ubukwe nabukoze itarike 20 z'ukumunani muri uwo mwaka nyene wa 2023. Yego muri uyu mwaka. Yego niho nakora ubukwe. Yego ubukwe bwanyu nabwo numvise bwarabaye ibitangaza kubera yuko urukunda abantu bakunze iby'Imana kuri uyu musozi bari bafise amatsiko menshi cyane yo kureba uko ubukwe bw'Abadventiste bumera. Urumva ni ku musozi nabonye amatorero ariho cyane cyangwa se amadini ni Kiliziya Gatolika n'Abangilikani imibereho basanzwe babaho
ubuzima basanzwe babamo, ibirori byabo ko biteguye bisa nkaho bitandukanye cyane n'iby'abadiventisiti umunsi wa karindwi, ku buryo ubwo bukwe bari babushungereye cyane ngo barebe ngo ubukwe bw'abadiventisiti umunsi wa karindwi bugenda gute, ngo hari abantu bihannye muri ubwo bukwe. Ego kweri barihanye kuko vraiment baripfuje nabo kubona ubukwe bw'abadiventisite uburyo bimera. Ariko rero baraje nyine abantu barakungera ari benshi cyane, maze rero babonye uburyo ibintu bimeze neza, nabo haraboneka abagira bati koko turabonye iby'abadiventisite ni ibintu byiza cyane. Haraboneka n'abagira ati je mu nsengere nanjye ndabakona abadiventisite umunsi w'indwi. Ego hari ikibazo nkunda kubaza abantu twaganiriye baduha ubuhamya dusoza, mbese isabato kugeza uyu munsi uhereye igihe wayumvise 2018 kugeza ubu, isabato ni ikihe gisobanuro ifite muri wowe? Ubasha gusobanurira umuntu gute utarakira umucyo w'isabato iki isabato ari cyo n'umumaro wayo? Ego isabato ndasobanurira abantu je ubwanje ndumva ari kiruhuko. Yego kiruhuko cy'Imana. Niyo ndiko ndigisha abantu ndahabwira yuko isabato ari kiruhuko cy'Imana. Ariko nkongera nkabasigurira neza nanjye bivanye niyo nari muri Anglikane, nkababwira nti neza nti namweke kai muravyibonerako. None kisabato mubona ari kuruhuka ari kiruhuko, atese mubona muruhuka kuko twege ngahi wacu turakunda guhinga cyane kurima. Yego maze ugaca usanga amasuri kuri yikorera ku isabato, ukaresoroma ku isabato. Oya nukuri uwo munsi bavuga ko ari kiruhuko dimanche, uza gusanga mu by'ukuri hagera mu ijoro utigeze uruhuka, imirimo yakomeje nubwo bagize igihe cyo kujya gusenga. Yego hageze nko gutera ibiharagi hoho, ndakubwiza ukuri no mu ishengero uza gusanga atabantu bigeze bajyayo, babigumiye mu bikorwa ngaho. Icyo bareka gukora bareka gufata isuka ngo baze guteranya biharagi, mugaye ibindi bikorwa byose babisigaye babikora ku uwo munsi wa dimanche. Ahamara nka cyaro ndabereka yuko isabato ari kiruhuko, kandi nako rutegerezwa kiruhuka mu Imana nawe yaruhutse. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndumva igisobanuro utanze nuko mu gihe hari abakristo benshi bibeshya yuko umunsi w'icyumweru dimanche ari wo munsi w'isabato Bibiliya ivuga, ibikorwa biteganijwe kuri umunsi w'isabato nta nubwo bikorwa muri babandi bemera yuko dimanche ari isabato yabo. Mu gihe Imana ivuga ngo ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe, abandi bo urumva ko imirimo ikomeza. Birasaba rero abantu b'Imana kugira ngo barusheho gutekereza, abatarakira uyu mucyo numva ko byanyuze mu nzira ndende, uracyanyuzwe no kuba warakira umucyo w'isabato. Yego cyane ndavyishimira cyane. Imana yahabwe icyubahiro. Reka rero dusoreze hano, turagushimiye cyane kandi turasaba Imana cyane kugira ngo igukomeze, ubwo Kristo ari hafi kugaruka gutwara abemeye kugendana nawe bakurikiza amategeko ye. Twishimiye kuzahurira nawe mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Reka twongere tugusabe udusengere hanyuma dusoze. Dushime turagukengurukiye kugira byose ko watugiriye neza, tukaba dusoje kuganira amahoro n'igucyubahiro. Amen. Nuko mukamwiza aya majambo twumvise kandi ni menshi, turagusaba rero kugira ngo utugire neza, maze abagiye kuyumva bose bazagira umumaro utatuzokoze. Amen. Mukamwiza rero urakomeza aba basuku bawe wemeye yuko maze bakwiragira isi yose nkuko nawe wabivuze ati nimugende, hama ubagiye neza ubahezagire, kandi ikiruta byose kandi cyo dusombera ibindi byose turiko turabona ngaha ku isi, nuko uzaduha iherezo ryiza. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.